Kina-feel pa na ko ang simoy sa hangin. Mauna ni karon. And I just want to say thank you so much for our sponsor from Golden Max Products for giving us the luxury of doing this. So karon, let's see. Mangita tagkuan. Okay, murag na ako'y nakita, murag na ako'y na-feel. Oh. Hi dear! What's your name? May I know your name please? Gabriel po. Gabriel! Nag-study si Gabriel? Yes po. Pero, As? ano man po, wala. Yes. Nagundang ko po kaya na-hospital ko po kaya nag-cancer man ko po. Hello, I'm so sorry to hear that. Oh my goodness, I'm so sorry and I'm praying for your healing. Pero right now, how are you feeling? Okay naman po. Na ano na po, bago lang po naayo po katong April lang. Oh, thank goodness. And pila na to edad? 16 po. 16! Sweet 16! And we are from 99.1 Energy FM Kidapawan. Nagapaminaw ba ka gradyo? Wala kayo po. Wala kayo. Busa, karong adlaw, maminaw na ka gradyo, okay? Yes po. Okay. So karon natin game show murag daghan man kay mo diri gaina. Asa naman imong mga kauban? Dagan po ka nahadlok sila. Unsa ka ready si Gabriel? Ready na kayo. Medyo luya man si Gabriel. Uy nga, unsa man uy dapat ka nang ready na. Ready na ba si Gabriel? Ready na po. Kanang ihatag jud ang tanan nimo pati nimo kaluluwa. Imong pagka-ready. Ay nagkaulaw oy ako na ulaw pagay ko pero laban na ni para sa Golden Max Products. Are you ready? Ready na po. There you go. Okay, ang question nato karon. Ready na ba? Ready nang ready. Ready na jud siya. Suko na kay siya, ready na lagi ko. Okay, ang pangutana nato karon kay okay. Our question this afternoon, our question for Gabriel is unsa or ano ang pangunahing sangkap ng adobo? Toyo po. Toyo? Sure ka? Are you sure toyo? Wala may lasa ang adobo ug walay toyo po. Tama po gano? Tama sad ka? Correct. Oo nga. Ano? What a silly question. Dili pod pa kung walay carne po, dili pod may mga adobo. Na oy kawiti ana niya oy. That is the correct. Ayan, Golden Max Products, congratulations to Gabriel. Nakay iingon sa to ang nakay gusto i-shout out, nakay gusto i-greet. Wala na po ma. Imuhang palalabs ba? Imuhang family wala kay gusto inag-hi unsa ba? Ay sa akong pamilya nasa makilala. Oh, hello. Maura to. Maura to, wala na kay ubang iingon. Last words nimo sa imong mga friends and family and loved ones. Wala na ba? Alright, thank you so much and congratulations to Gabriel. There you have it. Bye!